عکسی نمید اوجا طوری اردیگاه پیش طوری اردیگاه دام او عکسک الی کیش اوجا طوری لیدای او تنی عکسی می یادگاری پیش طوری ده او عثمان او ازن او اردلانه اوش کامران دست کوانو که بیا انسانه که مازن کردستانی او عکسی مجیه هنگی که جماعت شوه حینی آواره بینی نتشویه و اول دایکومنه خدا حافظی خدمات کردن یدگیرین اواجی عین او عکسه همین لحظات کده ماشینی دا سوار تبین ماشینی سوار تبین جا خدا حافظیت کنه عکس میکشه سالا پاشتر یک دو سالا پاشتر حینی سرو کاتی است قبرستانی اوید که کرده نو جنگا دارونش دلیری همه گریان دوره سرو کد زوری او عکسی اوی کس گلو کش او عکسی هندا سری او عکسی منه و سرو کاتا بیروریا اردیگاه یار سا قبرستان گورستانا شهید همه شهید اردیگاه تدابون امجی حین مزانی کو سرو کاتا امجی دورا هاتی نرسا قبرستان او عکسه یم بخویا یک هندا سری سرو که امید راستای مگوی خود داد جماعت همت گیدین روزه که نخوشش به حینی که ها بیراوریش ببو بیراوریش حین سرک تا سا قبرستان حدیثا او لحظه همه تا نبیرامه ایجا او قسمه هنگی مل پیدا که به حوالا کمل بومه هنار گوته او عکسیته هنگیه ئێرە سێ کوچکەی نێوان ئێران تورکیا و عێراقە لەم شوێنەی کوردستان ڕۆژهەڵات باکوور و باشوور پاڵیان بە یەکەوە داوە و بوون بە داڵامپەڕ و بوزی سینە و خواکورک جوگرافیایەکی ناوازەی نێوان سێ وڵات کە سنوورە دەستکردەکانیشی نەیانتوانیوە هاتوچۆ و خزمایەتی نێوان خەڵکی شەمزینان مەرگەوەڕ و برادۆست بپشڕێنێ ناحیەی سلیڤانە سەربە پارێزگای ورمێیە و کەوتۆتە 30 کیلۆمەتری ئەو شارە وشەی سلیڤانە بە مانای پارچەیەک لە بەهەشتە ئێرە هەر وەک ناوەکەی پارچەیەکە لە بەهەشت و کەوتۆتە سەر زەوی کوردستان یەکێکە لەو 19 شوێنە دەگمەنەی جیهان خاوەن خاوێن و پاکترین ئۆکسیژینی جیهانن و هەڵمژینی هەواکەی دەرمانە بۆ ئەو کەسانەی نەخۆشی تەنگەنەفەسی ڕەبووە و سیان هەیە لێرە ڕێژەی خاوێنی ئۆکسیژین لە سەروی ستانداردە کە پاکژی لە ڕادەبەدەری پێدەڵێن بەهەشتێکە بە دارە جەلاس داپۆشراوە ئەم لابیرمە وەختی بمبارانی عێراقی کە هەواپەیمای سەدامی بێدین هاتینە ئیرانێ بمبارانی زێوەیان کرد و پاشان هاتن ڕاژانیان بمباران کرد متاسفانە بمبەی لە ماڵی خۆماندا لە ماڵی مندا 12 مانگەی ساڵ بەفری ناتوێتەوە و جریوەی چۆلەکە و قاسپەی کەوی لێ نابڕێ زێوە سەر بە ناوچەی مەرگەوەرە سلیڤانە 45 کیلۆمەتر لە ورمێوە دوورە زێوە لە ئۆڕوگایەک و گوندێک پێکاتووە و خان و ماڵەکانی تێکەڵی یەک بوون ماڵباتی بارزانی بۆ چەندین ساڵ لەم ناوچەیە ژیاون هەر لێرەوە سەرۆک بارزانی و پێشمەرگەکانی بەسەر ئەم شاخ و داخەدا خۆیان گەیاندۆتە خواکورک و دەیان ئازایەتی و چیرۆکی گیانفیداییان لە دژی ڕەژێمی کوردکوژی باس تۆمار کردووە
ئەمە ئەو خانوەیە سەرۆک بارزانی لە سلیڤانە تایدا ژیاوە. لەناو ئەم خانوەدا ڕێبەرایەتی بزافی ڕزگاری خوازی کوردستانی کردووە. فڕۆکەکانی ڕژێمی بەعەس لە کاتی شەڕی ئێران و عێراق پاش بۆردومانی شارەکانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەر تۆپ و تەقەمەنیەکیان پێدەما بەسەر ڕاژان و زێوە و سلیڤانایاندا دەڕژاند بۆ ئەوەی بارزانیەکانی دانیشتووی سلیڤانە مەرگەوەڕ و زێوە بکەنە ئامانج. سپیده زوبی ساعت 9 بی امروز بی رمضان بی. من سری کار خوششت مهوت الانده که دا از چوم از سکانی مگود جلکی دوان شوم که چه مجی 2 سال نیوی نوی مریم من گه خوبر مدید وقتی طیاره هاتن بمبردان هندا مالا رشید بشینیوان بمبردان فقط من نزاری کاتنه حتی دنگلی هات پقین اجا هنگی مزانی ایدی دنیا بی تاریخ بی همه بی دوکل و وقتی که چامه بریندار بی از رابی مراکر برای خودم سریوی هنده دست خو دانا سریوی بل خوین هوید ما دست مالا خو سری خو کرم هویت سری که چا خو بادا مبر بو خسته چوم هندی چوم هم ایت بین کسی خو من نکره خدان کسی من نورگد کسی هاش کسی نبی مبر از سری گریزی وی لاله از کرا مگو بلا او لاله سرباز مو ورگرن کسی من نورگر گوتی مره وی مره مجاردی اینا از هاتم من بابی گهشتم من مدا بابی ما اینا سب ریباره ملاباسه که سب ریباره گوتی بینه هنده اوی پی پیلاوه خوبه دی بلا اوی عذابی در کوید مش گو نه ام اوی نادینی بیجن اوی بدن بریندار دی مرن ما او نداوی وقت سید خسرو هات ماشینک اینا دانا سید خسروش بریندار ببی دسته ماشینک اینا دانا نده دابر نشهره 300 و تشتک شهید و بریندار خدا رحمه خو همیا بکد رب عالم ایشالله چه جاروان کار ساتانه دوباره نکتن و همه ملت همه انسان عرضت بکنم او وقتی که فیلم بردار و اوانه نبین او عکسانه فیلم برداری که کرا دی امن دازانم تنها سیداد بارزانی فیلم برداری هبی فیلم برداری که خلقی که فقیر به امکانات نبین پاشت ماوه که سروک بارزانی هات کلان عموما
او خانواده عراقی که چون مال ایرانی ها دا خانواده شهید های سر بارزانی چو سرکشی هم مالکی سردان هم خانواده شهید ها کرد حتی شهید نام مالا دابی بناوی صدیق حمد امین باب و ما با پیر و دای که خوش که همه شهید کران تن صدیق ما سرک خط سردانی اوی ها تمالی ما نوی ها تمالی ما وقتی چند قطع عکس هم بخولی گرتن دور بیدن که همی دور بیدن که عکاسی نفلیم برداری چند عکس کم لی گرتن استاد ماون و استاد که من دتونه تماشاش جلیب کن او لای خوب نداریم کسی او قرار صدیق حمد امین خانواده کلن همو شهید کردن باب و دایک و با پیر و همو شهید کردن تنها او قرار ما استاد لیکن که مسرور یا ابزانم اواجی سروکه اواجی عبدالکریم جمعه که سکرتری سروکی بی نویسنده همیشه در خدمت سروکی دابی اولا پیش مالی من گرتوه عرضت بکنم اوا شهر اوا امنم در خدمت سروکی ده اواجی زیروی عبدالله پانوی اواجی سروک بارزانی قصد کرد بود جماعت اویدی جماعت که دی اخر بیاوه اوا شهر اواجی نیهاده در خدمت سروکی دهات بیلدری اما دانشین عکس کم پیک اگید اوا نیهاده و امنم او قاعجی باب موران کات خو نفرک دیدن ما همه شهید کردن فقط یک بچوکی کس که ما بی اوج قاعد نبی یعنی اردوگاز و لحظه که بمباران لیگر بمباران بی حقیقتا روزی که زور نخوش و زور محشر یعنی وقت روز قیامت بی که 150 شهید یک لحظه دا یک دقیقه 150 شهید 400 نفر بریندار هبی جن و پچوک و مندال و پیر و همه شهید بین وقت جنازه کردن سر خیابانه بیجم طوره هات واجی لیدو وقتی واجی لیدو هم حلوتن هم حلوت نپناندو ما پناه خوب را توپیدو وقتی ما برای خودوی جلال وان دروی تستوریتن به تفنگ وان دراستوری که چکه او بازر ببین که چه خود گریو هن مادی خودی ماکیوی اخس نایری خر پر کردیم جلال بدری ما پر بی که چکش پاشی دین نه اصلا نتوپیدو شو ما پناهگوی از تو بکل لیری دو بدری پناهگوی بوشکه که گوزویلیش بدری پناهگوی بود لیری بوشکه پاقی وقتی پاقی هوت سرچون هوت ام از خر صوته وقتی از صوتم سری هر دو بچکت خم دانا سر چوکت خون لیریم ایده ها گل خونمو منازونی ایده مال چلی هات بچوک چلی هاتن لیری تویتا هات از بره وقتی تویتا از بره حتی دو سه روز کم ها گل خونه بی منازونی از این نونده هندی کردن خیلی چوبه منات هات در هند خیلی تشتی که بیست چوبه خودی مها هوتوی دیته ایده مها هندجی دیته چه نه مال بومامو نه تش بومامو نه حیوان بومامو سرچون میشه آگر بربیه بیشتر تا داخل خیستی دو بی چون ما که کورالی هات بیم چه ندید وقتی که دایکم نو دری پناهگاه واسطه بود انتظاری متکشا پاشی که از گهشت میدام گوت بچه جور دو جلال مگوت جلال بچه پناهگاه گوت والا از تیراندازی کم هواپیما نظم تاد زور نظم تاد والا ایده او وقتا مجال ندا ایده حتی من گهشت ما دری پناهگاه چو مجوری بمبکت وسط هر دو پناهگاه ها داد که جلال لیری بمبکت درست پشت جلال گرد تیکه بی هر تیکه بی بخودشو والله شهید بود
ئێرە مەزارگەی بارزانی نەمەرە لە گوندی هەلاژی نزیک لە ئۆردوگای زێوە. لێرەش بۆ چەند ساڵێک تەرمی پیرۆزی نەمر بارزانی بەر لە گەڕانەوەی بۆ باشووری کوردستان بە ئەمانەت تەسلیمی خاک کرا. هەموو ساڵێک بە هەزاران پەنابەری ناو ئۆردوگای زێوە و خەڵکی ناوچەکە سەردانی ئەم مەزارگەیەیان دەکرد و تا ئێستاش وەک مەزارگەیەکی پیرۆز چاوی لێ دەکەن. ڕاژان، هەلاج و زێوە بووکی ڕازاوەی ئەم بەهشتن کە لە نۆی 1985 بەدواوە حیزبی بەعز کردی بە دۆزەخ و چەندین جار بردومانی کرد و دەیان شەهیدی بێتاوان لێرەوە بەرەو بەهشتی ئەبەدی فڕین. گره حجی بیروخی جیرانه من بو درکه مب درکه حجی بیروخی و بی گره وشی که لیدان گره و که بریندار بی میر تاید داخلت کولانا ساختمان دا بو او داخله سری و کره دا کس نزانید 3 روزا لی گریان او کره نزانید کی داره تماشا کنی کوید بند تاید داخله دا و میره 3 روز بی کسی نزانی کنید تیریه چلی هات او انسانان گوشت وان همه دستا خر کرنوه هیدی کرنت نایلون آدا برن بو قبره کس نزانی که او گوشته یکی ها جندکیه یکی ها انسانیه یکی ها مرویه قبرستانی شەهیدەکانی مەڵە ئەباسەکەیە گۆڕستانی گای زێوەیە یعنی لە یەک چرکەدا لە تاریخی 19 64 هەتاوی یعنی 86 بوو وەختی کە بۆمباران کرا ئوردیگای زێوە هەموو شەهیدەکان هاتنە ئەو گۆڕستانە جەماعەت هێناوتە گۆڕستان بەهاریکاری ئەو مڵەتی کە لە دەرەوە بوون لە دێهاتەکان هاتن پێکەوە هەمان لەسەر ئەم چوومەکەشی لێرە بوو هەمووان تەسلیمی ئاخیان کرد لێرە پێکەوە کە 150 شەهید و 400 برینداریش هەبوو. بە جۆرەی نامەیە کە ڕۆژی 10 جۆزەردانی 1985 نوێنەری هەمیشەیی کۆماری ئیسلامی ئێران لە نەتەوە یەکگرتوەکان داویەتە سکرتێری نەتەوە یەکگرتوەکان 79 لەو شەهیدانە منداڵ بوون. جا ئەوەش یان مەدرسە و بۆمبارانی زێدە تەلەفات دا یعنی زۆر شەهیدان هەموو قوتابی بوو هەموو منداڵ بوون ڕۆژی کارنامە وەرگرتنێ بوو بۆمبێکی قەراق مەدرسێ گرتەوانە هەمە شەهید کرن منداڵ هەموو بوو کتاب کارنامە خۆ ئاخرا سەری ساڵ نەتیجە وەرگرن گۆ بزانن کە نەتیجە دەرس خواندناوان چ بوو کەی خۆشی وە هاتن ئەمە حیف و مخابن
وقتی که طاری لور دیگه دا او قسمتش کتبر پلانماریق بمبارانا طاری صدامه که شهیده که به حضور دان زیادتر نظام دقیق لچل پینجر شهیده زیادت قطاب خانه دادن چون هم هنگی مندال بینو من نزانی که چیه و کارساته که نخوش بود زور نخوش در باز بود. قاعة 23 محمد خودی بس شد منی بریم دار بود یعنی بترو چیزی کشین های خودم کن ابراهیم نش همین دای کاوا چهاسه بریم دار رازاش چی میشه شید یعنی ابراهیم من هیچ چی میشه خدا مفیدی که یارو بسپرم برای جیرین گوبن خدای دای بو حاره جون ما كواد أفسني بيتو تماشى بكني نفر هبی 10 شهید 5 شهید 3 شهید 4 شهید هر کس یک شهیدی خود دانه خانواده دور بری خربی و دگیری و دنالان دی پی آگریت بر بی ولی چند دقیقه چون سروکات که مسعود بارزانی هات انا زور ناراحت و گریان و گویی ناراحت بی سروک و بزنم گریا گویی آمینا گویی نازنم من 5 6 شهیدی دارم دقیق تعداد یا نازنم گویی آمینا گویی من اون در شهیدم دانه او کرد ماش همه شهید من قربانی او کشی تو بی در ریگای کردستان دا همین افتخاری بر شهیدان دکم. مسعود بارزانی هات نو جماعت گویی گلی جماعت سریح گو سلامت بی خدا همیا سلامت کتن معلومه گویی ام مهاجرین همه تات در بدرین همه تات نو جوی جماعتا بیانی یا بیگانه همه تات ایران او رو که حالم و هول هات خدا هنگو سلامت کتن ایشالله ید ماید سلامت بن خوهشیار بن شوی ورنه و اوی تیتا و اوی دیگه روشه درکم شوی درکم شفق سپیده درکمند نو جماعت دا نمینن کس اردگاه دا نمینن مولا مسعود بارزانی سلیوانا بود لیدا سلیوانا چند خراب کرد چند مرو کشتن 3 مرو نزا چند کشتن اوانه جاره که دیگر لوی داره مولا مسعود بارزانی ها عین لوی داره ما و نو بشم اما مقره ول راجانه بود اره برا چند جماعت چند پیشمرگه چند فلان حمل راجانه بود مسعود بارزانی دگوه نفرانه چو سم شویخه به کبچه لیدان قبره اوانه به کبچه کولین اینان اوانه تسلیم آخه کرن والله وقت داره ظلم کازور آمازه نامردیش کرد شما جنوبتون که نه شرف کام هست نه شول کام زن اگر و قوام انتقام خوب است این مرد که جاتی هر چوکه که جاتی هر جنگه که پیستار واقعش بس والله او رشی ها پیروزی واقع فقط سلاک کشنه و مرنه نتشته که غیر طبیعی روی که هر انسان نگیره و اگر میرانیش دشمنت مشتاق گم افغانیش مشکل نیست انسان وقتی که این خلق بیا پیش من انسان دشمنی خوب کشیان دست دشمنی که کشت طبعا انسان ده متاثر بی و هر پرک کشت بشه بس والله بوها بیغال و غرضا بوها بی گناه هم رو کشته متاثر بوها شکل بی گناه بوها شکل سابایی
اما هنده آگیره بسری وادا باران هنده فوقو قیمه کردی ولی نه هدفه که عسکری نه بجو که ساوا چه گناه انسان بوانه حتما ده متاثر بی و متاثری حدود بونی بس با دشمنت ما زورت کردن زورت خلط تصورت کن ده طوفا و یان طیاره و بمبا به مشکین یان ده ما مجبور کن دست خدر مال مرن خیر به هر وقتی به پشتن خیر به هر وقتی بیام هنده ممکن نیه دشمنی ما بردم هندیل ما بکشی والله روح انتقام تستخدم و اگر تسلیم دشمن آش ببانا یلما ماستر ممکنه پتر مش عذاب دو تسلیم مادم او تسلیم نبینه نممکنه تسلیم دشمن چه میرانیش ددانی و کو دولته که 10 طیاره کنی تصور میگوید که کوی بخی موانه بسی بمبا بسری با فقیران انداخته ولی چه بهتر خوش بکن اگه هر روی رشیل والله این روی رشیش ببرد مقابل به غضب خودی غضب همه ملت نه فقط ملت خود بلکه ملت عراقش ملت دیش هر انسان دوسته که هر بشر دوسته که دنیا والله غیر لعنت تشتكي غير رجل بس هذا نوع وهطا روجت تويت نخوش ومصيبات تفوش نينا فيش وعرض كان نجا وهذه بملتين قيمة بملتين معلومة نزول جانا قاصد دبيت كده مشكلة وأغا هو وبيكو عالم هنزول بوبي ممكنة بعضها كسي بعضش لو ما ده بس وقتی کمرو بدیتن مثلا دای کیاتی بچوی که ویل صد دسته پارچه به هندک آخفنا دا که جاره کدی خیره تا کدی دا کم دستو بیت میراش بود یعنی جن گلک میرا بخیره تر آی دا بینی 2 کرت لیشوی 3 کرت لیشوی یار برای لیشوی خزم لیشوی کود گشت راستی من دا آخفنا که من نزانی چی بجم دا ایجا دا بیم خوزی عرب شخ بباید سانتی باش بجی دنیا انسان پی پاستی حقی بملتین هر چوب بکی کم يعني هندي بيتا كيرن حق بملتين وقتا ئێرە گەلی بێنارە دانیشتوانی ناو ئۆردوگای زێوە لە ترسی بۆردومانی فڕۆکە جەنجیەکانی باس لەگەڵ هەڵاتنی خۆر خۆیان دەگەیاندە ئێرە و بە شەو دەگەڕانەوە ناو ئۆردوگاکە لە ساڵی 1991 بەدواوە لەگەڵ ڕاپەڕینە مەزنەکەی باشووری کوردستان زیاترین خەڵکی ئەم گەڕەکانە ئەم خانوانەیان بەجێهێشت و بەرەو زێدی خۆیان گەڕانەوە بەڵام تا ئێستاش دەیان کەس لە ناو ئەم ئۆردوگایە ماون کە دوور لە خزم و کەس و کارەکانیان لە باشووری کوردستان لێرە وەک ئاوارە دەژین پاش 34 ساڵ لەو کارەساتە خەڵکی سلیڤانە و ئاوارەکانی ناو ئۆردوگای زێوە دەست لە ناو دەست زرمەی پێیان دێ زەوی ژێرپێیان خۆی پێ ناگیرێ و دەلەرزێتەوە کارەسات و نەهامەتیەکانی ڕابرد و لەبیر دەکەن و یەکدەنگ بە شایی و خۆشی دەچریکێنن ئێمە دارجێلاسین ئێمە داڵام پەر بوزی سنە و خواکورکین ڕەگمان لەناو ئەم خاکە داکوتاوە و هەرگیز نیشتیمان چۆڵ ناکەین